ama sain chi bai le vek u Runetea nen na kan han thok le char chara tem kalo share ang chu hei vo in chu Runetea nen na kan han thok le a special real maya 062626 ania ka chang khazam na min han siam pui le ni so lai so a then chu min siam zo mani khan kan siam zo to a le lampang hi kan siam le ani lomam hle mai sang thaboka thlang lampang khu mosquito antile char don hi hey ka tomato de chu an ra pheng phung to mai hey an ra na sa ve to khop maya chen chu kan lo to nuam ve khop mai sauce te kan na siam anga hei poya jam na hi adul alo dul dewa kan siam thata ngai ni Runetea po hi alo kumtin alo liana kumtin ka Huan min tho puya tun kuma hian chuan hei changwal tak ani to kina kan dam chu chuanin Mizoram ate kan na ron hruai anga ate lai kha ka ron hruai to kan lo lakal le mai the nya hei a felania me han thos pui evenga ma soi sel lavin lomam khop mai thang lama hianin be hoi kha ka phuna helai poi kan na ti thak vek turun nya helai zong a hianin azam na ala siam don hei ka berul te phei chu an lian tho lu tu ka an sang to ve ni hi hei bite helai hi kan ti le ngai tho we're gonna do half here kan thur te hi nia hei na polan ti so kumdanga chuan kan hu omlai phei chuan kan pai vek thina ma se hei ai thein tia kan ei ve chena lo tui reu maya chuwang chuan ka pai thal ta lo ti son ka da ta mai maya hei Japanese beetles hin tam lu tu ka ti swat dan ngai to ngai ni hei an ron ei pop feka fel lu tu bite helam pang hi hei ti zo to thang lam pang hian kan la kalanga helai hi bin beloi exam na tura kan ti tur khan nia chu char don hi bite hian hey an ei kwa ti kwan ngei om top khu lai po khu ka pangpar zong te po an e he ta hian hey an ngei om top mai a spray ka le ngai ni helai ka an tram hi chu hey an tha khop mai an tuang kan ei seng lo buk si hey a than hi chu lo pop ve tho ni hey ei tu an om thiam sot to nia hei min han tran pui na sa nia bite hi fel lutuk hi ka bok bon ho khan nia hei avara ve nul nu to apar pon tam mai hei kar le me a chuanin an ei thei don ni hei helai pu hi panga ve chu apon par ara tre pani vo in hi ni sat topa Runetea nen thil pahnih khat lo tur kan neya kan han lo ka nge okay bite pick that tomatoes yeah and there's a couple on the other side pick it and just show it to me. Oh, okay. That's good. All right, we're gonna get katani pi. Hey, an ma te ko an lo e parvel to. Okay, bite. Scoop down there. And okay, open the roots and the big ones we are going to pick. Some. Yeah, take a look and the big ones. Shake down. Look for the big ones. Shake out the
Okay, put away that first, and then not inside. It got sand. Okay. Ka turnip ho hi tui kalo pelowa abul lampang hi tui pek khalo ngai na sa ka ngai to mi alowa chuwang chuanin an len tur angin a lian lawa tun ai ba khian a len thei ka ring to lawa he race bet a hianin thil dang chin ka du wangin kan pot chuak Some are bigger than the others, right? kan ti tamai ni hi a then chau kan lang kan tiama se awain pot chuak nga heta hian thil dang ka You know chin what? le nei don ani Actually, we should pull it all out. Oh, that's a big one. Shake out, yeah. Actually, you still need to shake out the soil while we pull it. You know what? But then let's pull it all out. All of them? Yeah. Because I want to use that bed for something else. Yeah, shake out a little bit more. Yeah, like that. Just pull out everything. Let's pull out everything. I can plant something else here. Yeah, we're gonna pull it all out. tun kum kan khwa chu a boi thla khop maya khwa vot rei lu tu ka engma a tha thei lawa mitam tak pon alum khwa ron luma an thilan ba phun chwa ka ma se aron vot le wa ka frost kan ne ya an thile ta the one on the other side. chung chu mitam tak an omani ka turnip hi an na an thalu tu ka abul lampang kha du angin an thalo zok ta a chu ka Oh, chope that's a big one. dik chia lo le tui ka pek that lo wang nin ka sia na kuma chuan tun ai hian ka thiam to ang chu Shake it really hard. kan kholama chuan samal ani to a school an chol to a Runetea te po min ron pui ro ti chuan an local thleya alo mam khop mai min la ron pui ze lang chu An kan turnip pakhat hi la om boka. Hey hi chu amalina oma alian de. Be careful that I have tomatoes there with it. Careful. And then shake it out real good. he thil hi turnip ani ka lo she lowa amal te khan oma ka zuwa zela Wow. turnip alo ne nga he na la hi dong tha em mai boka he hi chu na e tlak in ka sia Okay. Runetea, thank you so much for helping me pick a few tomatoes and the turnips. You're gonna eat some? Yeah, we're gonna cook it tonight, right? So we'll have some. Okay, thank you. Thank you for watching Ami's channel. Good luck, man. ole khate mai kha tu na ka lo share le thei chu chu ni e kan lom em thank you so much and God bless.